Murakoze. Amazina nitwa Solange Muhorakeye. Nize indimi n'ubuvanganzo. Nkunda cyane gukora imivugo. Ninjiye mu nganzo. Nkora imivugo iy'ubukwe, imivugo y'urukundo, umuvugo wese ushobora kumbwira ati nkorera umuvugo ndabigukorera. Hanyuma nanjye nifuje kuba nabagezaho akantu, ni umuvugo ubwo mutoya niko tubyita, reka tukavuge gashobora guhindura urubyiruko rw'iyi minsi. Nabakorera akantu kavuga ngo ikunde. Urubyiruko rw'iyi minsi sinzi ibintu duhugiyemo, sinzi ibintu turimo. Urubyiruko rutuye u Rwanda rwose mu ntega amatwi aka kantu tukumve, ntabwo gatwara iminota myinshi kandi gashobora guhindura ubuzima bwacu. Karavuga ngo ikunde. Ikunde ukunde ukuri, ikunde kandi ukore, ikunde urakunditse, ikunde uzakomera. Ikunde kuko ukaze, ikunde wikundwakaze, ikunde wikomeze, ikunde wishime. Wishimire ubuto bwawe, iyo butakaye ntibutorwa, iyo busesetse ntibuyorwa, iyo butagagujwe buratobama. Iyo butokowe ntibutokorwa, iyo busonotswe ntibusanwa, iyo ubusaranganya uraseba, iyo ubuzinutswe urazima. Wisiga isayo sura mukobwa muhungu, wibisaso y'abangana na so, wisamara udasama utunguwe, wisogongeza ubusugi bwawe. Wikiheba imbere ni heza, wikiyanguriye ihoho, wikiyaka itete uri muto, wikisuzugura urashoboye. Wishegera ibishashagirana, wishudika n'abagushuka, wishavuzwa n'ibitarashoboka, widucika n'uciwe. Murakoze kuntega amatwi, murakoze cyane. Bakobwa mwisogongeza ubusugi bwanyu, mukumve kandi mugatega amatwi. Hanyuma ushaka ko nagukorera umuvugo w'ubukwe, kuriza abageni, umuvugo w'urukundo, wamamagara kuri 079 53 65 66 ukamamagara nkagukorera umuvugo, twabyumvikana ukamamagara inbox. Murakoze.